Добрый день, уважаемые друзья. Я сегодня очень рада предоставленной возможности выступить на книжном фестивале «Читающая Якутия». Эту возможность мне предоставили организаторы, национальная книжная компания «Бичик». Надо сказать, что с этой компанией у меня связаны самые теплые, самые дружеские воспоминания. И не только потому, что я когда-то в свое время работала главным редактором Якутского книжного издательства. Скорее всего, такие теплые чувства испытывают все писатели, потому что наши книги, начиная с первых книг до сегодняшнего дня, выходят в этом книжном издательстве. В 1976 году вышла моя первая тоненькая книжка «Аэроплан» в кассете молодых писателей. И в прошлом году вышла вот эта моя книга на русском языке «Признание в любви». И почти все книги, написанные мной, изданы в этом издательстве. Саха литература тагар саха национальные книги когда олус улахан солталах тогдитака бу саха литература төрүттениягаттен хуриячылар книгелер ханна таксарилген улханны долгуяннар бу книга когда терилибите ол терилибитин тухары кини саха литературатын сайдытыгар күрдэ улхан кылаты киллерен Жеңне хуриячылары өйөн, кинлер кенегелері тарғанарын, кемегер тақсан ерін, тәрейен үлелен кәлі. Оны білден тұрартын бұл же 91 сылттан олықпы жақпы тұлар етігер. Тергеділі оннағыр бұл оғылған тәрекелер, заводтар, фабрикалар, әстеркемлергер бұл бігі национальный кенеге бүткі ғата тыңна қалын, күн-бүгін саха литературатын өбілігер кені чечери сайдаргар үлелі хүджара білден тұрар лахан мақталлақ сол. Мен бәйім пайет бұғытынан бұл сақалы тақсар кенгелер бен бары бичікке тақсырыттара олары олы сөддіктік ғаналығын бәйім қоғанлар бұнан болбатақ бұл кини оформлениятынан, кини сырсым курдук тутан хулабра бу бидей хоаным кинигеде мен алым балаганым ден кинигени хадакта курдук бу үчөйдүк оюлан мандардан кинигени сананы сүрагы таланы уран тас көрүнгөр бардыгар кыханан оңорбут эме биллере оттон или даханан автор булак мынсын тас көстүтүн улаханлык көрөчүппүн онда да ок бу бичик киниге кахатагар кинигелер тас оюларыгар мандардарга сүддэх улахан болгонта уруллар ден этияптын багарабын оннуттун бу бүгүнгү күнгө саха литературатыгар үлелигин жар хуриятчылар өксүлере кинигелери манна таксар Онна бичек тахарбыт кинигелеринен саха литературатын тахамын сыны бахаркы бар диханымын. Мен бу үлага хамнаска билен турар редактордар үлелерин белетехпен барабын, кинилер кахамниларын, онна техническая службадан тон халсыва, тут самое главное, что приоритеттер, тут аллер үлени хамна жайы аллер билен турар издательство савалтата болар. Билеген тон пайхаха поэзиятын тугунан поэт боларым бөтінан ол деге қайхан туран кепсетер боллаққа. Саха поэзията билеген ордук медиативный ден аттырлар литератураветтар. Аттан мен көрөрбүнөн ордук бөлүгөктүү, онна дириңник корутан хурьяр поэзия күскө сайдан эрер. Ол билден турар әлбәк устуктарда, тоғдетаққа Колоковскай, Өксөкөләк, Алампа, Ойынскай, Күрдік жанлар өйдірін ханаларын кенілер бөлігөктүү көрілерін салғы ғайынлара жүдді устук жала. Onun bilgen turar ol kayısqa ülelil payettар elbähtер gınan baranlar olus kenglik ağlıqattar denmin belediyetin bağırabın. Toğu deytekka kihi barıta onluk ağıga bilemi hoğ.
Olunlular bu saha poeziyete hürbehi suyağa haydan kelbit ikkis salata var. Min körübünen. İtibarda min körübünen. Xulubara kemere Allah'taqtık baharan kebişkitlen bolbatak. İkkis salata bollağına bu günler tuttuğu gedevik kedli arı sudurgu hoğustuk hudurgu dediğim bolbatak. Hürdek cinnek iş sakatılınan, törüt sakatılınan, niyeyen koyan turan, qohuyan turan, siyedereyden turan hurullu, emi ırığan anan surulluğun söp, tuğarı kıra qohuyuğan anan surulluğun söp. Ol bollağına ağaççı, bugünkü ağaççı, beleme de hoğ ağaççı, hırağır bırıgır olus çugas. Toğa detekka bu bilgi omukut ırığı tomuk, qohanyu tomuk. Etirgedli kini bu anetgar etihtirde saha oğun minne dağını ırığı bolar diyen. Bölüger dağkiyen hidderge tayan oluran alastan alaska ayınır kemneriger. Saha toğayar kini isilitten iskuta bu politiskay kayıskanı bir bitkiydi. Öyleyim ki bihi tılbıtın öğretir, omuktar dağını, biligin turaptar, Fransızlar kelenler sakatılın öğretirler, olar eterler. Dennebil tıllar gıt naha delbektir, naha da sedireydir. Bihi tılbıtı ver inne ekvivalent soğuk denetirler. Öyleyim sakak yite bu manlık kadere oyulan, cühünnen, sedireyden, kördürü obrazları olus nadiyar. Ol da hen biligin Qayvağarır grupağa vatsağı astırıkta hasır dahi körülgüp bulu, kas bildik iye kabarı bulu. Qayan da qoğanı öpüp olallar. Qayan dağını qayara kihi huribut qoğanı bu atın en bilir kihin kutuğur sürüger çuvas bolan o qoğanı eyyağa öpüp olallarını. Otta billen turar ağağın onna horor xolobra sirendu xayandu bolbatak olahan poeziyaga bu çogaha hoqçaлагынан баран жоңгон рокка күннәгы туттуга сананы көтөгөргө кандай бере түгөнгө ыраханду үрүләхтү түгөнгө хананы лестерге надалак строкалар баллар төрүлләре бит жоңгон рокка чөдин ылынаган олин ите мин тогон бир хыллакка Америка Аляскаға барахыллыбытым, олонна bir поэтасыны кытта билсен, хин балайда литературный, киндер литературный эйгелергер öňeşkinen görбүтүм, ол көрүбер боллана бу. Биги қоғанлар бут 200-300 экземпляриnan тақсаллар. Онтон ордук бу қоғана ағар бе ағачыбыт соқ. Поэзия опсайнын элитарный искусство. Бу onu bihi etергерли борха хатчыларга онна сирге борго лүлүлөр жоңга биhi қоғанлар бутун анабаппыт дебиттерге. Мен наха улханлык соғый бутум, оны жиктиргебитим. Кайда гоннук болон сөбү бияха этергерли кая багарар қоғаны ким багарар сылгыт да болдун öynексip de bolun öydür ağır kıhtaqten öydürü gölapıçın bollaq bitti. Onu jiktirge hanavdım. O kem bolla biheha bu oluqput jaqput tutula uları yitin kıtta kelle bolla çaqçı jinnah poeziya, ürdük poeziya, bölühüktü körüleh poeziya elitarnay qaydagara ağaççıdiki arı ularıyan qamsan ererdu diyen köröbün. Ol nuça, ulahan nuça literatura tıgar Xolobra Ulhan oqsunu oğarbap bollağına bu bihi kurduk elbaq aqsanı hoğumukka oqsullaq bolun poeziya haydıtın toğunan Xolobra sanalarım. Ondan bu migin min bihigi kölüne Sovetskiy kemge ataqpatıgar turbut ondan Semyon Petrovich Danilov kurduk. Улахан поэт, терiyatçı, bilgin saha poeziyadan klasikından attır ki kanatın Davudalın anlıgar ulatan ünnen tasavvut kölünü. Manna dağıtan ettiğe bu ayak konuk dağıta uykurduk bolla Maladay var. Danilov tuğunan bugün manna ilcek elbet akbitten kumayobun bu kinige Семен Петрович ologo ona самое главное kini bu saha klasiklerin öksöküleri, Alampany, Oyunskayı, Opsay'nın burjuazny nasionalizmga buruydan butbegi kinigelerin oskolu borugar taqsan ot turkemneriger kini bu jonları kömüskehen
атын төнünнерен Норот иннигер букиндер балларын биллерен onu ахан нучалы тылбастатан Москва издательстволарга тахаран хаңаттан тилиндер бик киһи болар. Ол туһунан букиниге сүннүнен кини бәйтен күннүгер деңнигер суруммут саналары кийдилер. Онун уча агачтыгар бу кини ханалара кини ол буржуазный национализмы кытта күстәх оксугу кемигер белетеммите амбастан уча агачтыгар тиде. То сахада агачтыгар итинник объемынан итинник көрүнен араха бастакы тиде болары болу. Киниге тираха манна сахаригер келде билген атыга тахсар ахсана хуох олгунан баран оттон бу национальная библиотека культура министерствотыгар литературный музейга онна хуруячы союгугар кирде тонну бии тергадылы бәбит көрүбүтнен билен турар туттар ханалахбыт онна бага кылымнаны бу киниге кос таксан агачыга тиеригер мен бэм автор быгытнын багарабын дени тек канады. Ото кохонно мелжи хорулла тураллар бу тергадылы пандемияда кемигер тергега ханнытта күн жыл турдул кохан син бир сурулла турар. Энегинан билген багар кимехаме ыйтылар балары болу. Ол ыйтылар бутун эги белемни олорун мен боллана агаяк саңа кохонно буттан аган эдинери. Бу кохонно мен бем Фейсбукка страницалахпын, олонно тахарбытым. Оноланнар атын ресурстарга тахарбыттар ите, олонно мөккө бөгөтө болбут. Бу санаа түһүлэ кохон, бу каннере барар гынары видойдуттан эмиграция до кайхакка до онна кайын барар кага хога вит диякурдук кепсетилер болбуттар ите. Оны мен жигинен онну ханаттан урыйбатагым, мен бу кохону дойду бар, омук бар, тапталга билини быгытнан урыйбутум. Канна барыхпыны мен канна бу дойдуттан, бу сириттен, эстекче мөксөртүлбүттан, улутум сыяр, оңкобуттан. Канна барыхпыны мен канна баластан, бу чараңтан, иям агам оңоктарыттан, кинилер келестириттен. Бу женкир киһебиттен, кохоннорум уяларыттан, саңа түспүт карбыттан, онтон сырдыр санабыттан. Канна барыхпыны мен канна омугумтыйыс жолгатыттан, сүтер эстер путтауттан, ону кевер едентен. Тон биги бу глобализация кемигер биомукпут, онну кулахан эдбэх аксаны хуогун, онна сирбит дойдубут бая бет болан, онна кайдактан курдук умсы характар катаналарын, онна биги жолгабут онтон тутулуктак болуун, тугунан санаттан хурулубут коган. Ол мен канна даганы билин сетто ончун туалнер ремерсин эмиграция барбатым чачы. Бу онун ол ханаттан хурулубут коган. Тох Манна ыйыты бар. Наталья Ивановна эһеге айымныларгын агабыт, сөбүлүбүт, инники аяр үлегар туох буланнар баллары. Оттоти балтарагыл курдук калла, сеттон хаспын толобун, кая багарар кияка даганы, көннөр кияка да хуруячыга даганы ол биллер хос дата болуакта, ол ону көссө бу литературага Хэтон бесылтан кирен үлели жабын ол хыллар тохары хуруяха хуруячыларын улахан хуруячылар бутун этергедлы улуган юттар бутун кытта да алтыс бутун аяннас бутун кепсеп битим онда күнбүгүн билгелели хиллер жонун тухунан кыра ахтыларга марыныр киниге белемнибин ол киниге маттын сурулла хиллер. Онда тоқахан белжи хурулла турар кини қахан кинигете тақсыға. Онда тибир уахан үлем диямебін мен аяр жылға бар. Семен Петрович тұғынан киниге өсі бұл манна сақайригер арайда делей хоғыстық тақсарғар бағарабын бұлан етіндік. Осынан кейсі ағырдағына кірджі тұғынан, кірджар хас тұғынан, онна олық түмігін тұғынан Ханыраханна бары, химбир самыр болмаған жолтуынан. Оны бұл әме бір қоған хұрылуыта кіржағыз генерал ден. Ол оны болағына аттың бейме бәбі тұруячылар группаларды ақпы, дегін ақпыт, оны
кепситер боллах бутчану. Мин наха шогобин эдердердах бин хогоритим билигинде хогобин кохан хурулуннана чолкай бу киһеха ананан хуруллубат. Чолкай бир кихиттен кохан төрен тахсара түксүгер. Кини тон унучалы таха собирательный образ болончек, онны бу поэт, автор бәтин иш санатын хаддара ханарытан этер болончек. Оны бу коханы эми чакчы бу кини тухнан хурубут ден хорустан келен бар буттыргар. Ожа кохан хуруганда киһе бараны ох. Дек поддук сана бар эти. Кыржагасы генерал. Генерал түйһей бит. Мус маңан мааны мундира, колбойбут санныгары яммыт, көмүш тигиле хапалета жүгүне сүтэ бараңурбут. Генерал көрөр толатын өстөөхтөр эре эргитчи, орын кети үгерги келенситен ахаллар, соостаах сыты харага ота умуллан эрер. Кими тугу көмүскәбитин, корсун санатын анаабытын, каннык кыйы өрөгөй толарыгар кыттыспытын умнан кебиспит. Ол худжан ардыгар кини дирин себигер кыра бестиле тоғытын кистен имериер соғытық билер кыржыгын соғытық билер чакчыгын. Билен турар кытаны хоғыс қоған, олгынан баран олыққа итинник еме болар. Тоғы детаққа бейі көліне бет олыс әлбәқ олар иыны, олар иытын экономическая формация, политическая формация олар иытын көрісті. Ол тухары оттон билен турар кытаны хоқсуны далара тухта кистей болбатақ боллаға де. Олейін білігін кырджан әрер көліне бұл хевеске кемге хағалабыт, онтон ол хевеске кеместейтін көрбіт, дойду олуйтын көрбіт. Ол кенне бұл хаңа рыночный экономика атағар турарыгар, оғыларын атағар турара хатабыт. Білігін бұл әме пандемия кемегер аны сенерин үйерағар дол бұйар көлөне болан қаллы бұд, инегінен өйді білер бітігер севескеге, коммунистическеге дем болбатақ, кеге-кеге үтіе сығанығар, кеге үтіені өретардетігер, орынды күтіғай әбет, оның ол онтуқа бұд бестелет болан бағар, бейсет бітігер өйджар болуын дөсіп. Оннуттun bu bege olus elbettik sahatılın saydıtın, sahatılın turugun tuhunan kepsetevit, bilen turar ol hurriyatçına haydaqta tarihbap bolon, hatammat izdatelleri mi, ağaççıları mi, ottun bege sahalı ağar kihite hoq bollaq bitni hurriyatçı da olana bırammaq bollaq bitti. Onu min melci eteretim, onun etevin dağını saha omuga tırnaq bolara jekergente tutuluqtaq. Jekergenge oğunu sahalı tılır bollaqqa, oğunu sahalı kurttaqtık iter bollaqqa, ötçoğuna saha omuga qahanda bıstı oğa den. Ol tuğunan bol qılgas kıraqağın. Emeğsin güne bıstaq, senleriger tübügürer, alacılır, görçe qıtıyar, jokkuruybut tobugu ürer, kerir ütü ahatar, oy, kömüşkeher. Emeğsin güne ulu, keler kemi atçılır, kebin tutar, topsarar, ölüge ügehin üyetiter, ahırnıga sınanı iytektir, ayılgalın sitimnir. Kehe sürağa çağıyar, sılattın du, joltun du, sen minige sıtıttın, itki menik uğuttan den qoğan sorulan qaldı. Onun utun bayat dağını, hurriyatçı dağını bugün günəği olaqqa sinbir bar. Onu ol bugün gün kini olağır, kini hurriyularga bir köstön bilen ağır. Onu bu emiyet olga sığınına tuğunan qoğan. Tılım baraqsan eygin topsarına oynayatçı, turgurar tuğugar, tuğanı turdağa, süyüs anilaq, sütüktəq, sorun tibidləri, saatalı eyyaqa kördüğa, kırcığın kistener kirdəq ki, atınlıq sağlan, albının saptığa, onunu bartıgar uğunluq, ustar unu somuğul urduq, qolkutuk, somuğun naqtık, tıl iğilli, itağatiye, aray payet, tıl kuluta, tıl xarahamnatçıta, edik kördügar kıbılla, qarın tılın qarıya, mağını tılın manaha, muçumağına tiksiye, munçarı, tupsaratçını öde körü,
тупсарыначыны өтө көрү, катылаактык үгерге, сордоого ахыны, алыгыны, сырдык санааны бааясаты, албыны үтейе кырдьыгынан тыл итчилэх былайагынан поэт күйе онноре, поэт кыга онноре. Этиннек оннутон бу пандемия кемигер буллубу темие кылгас кохан. Күн битте, сураахын тардым, балаганым баганытыгар тарбакпынан бигенылым, сиппетек санаа суулум, канны күйе, канны кыга телгехебер киидде болла, кая үйрүү, кая сор, оста, сүтте болла, аты соқ, аспыт күмүн, ақсы соға биппин, олу жалы, бұ жаңы сурағыңа сотторбун. Ден билен турар бұ өрі бұ жаң бейгіне барбытын, олықпыт қардытын уларытта, онна қанны кәрі саннастары, қанны кәрі үтөөнү дағаны, мүкүбүхүнү дағаны ары атын қарақпытынан көрөргө көйде ден этек канада. Манна бу көрөчүлөр битигер санатыкка эги быха таксыга ыйты бердахатна тута хорой бериллеге уанна манна эрде ыйты бериллибите ону баалыста ыйтарбын көңүллен. Аяр куттах суруяр жогордагы чаттарга оскола олоругар суруячы хохонют болаларгар туох программа көмө бары курустар үйрәхтер оңоллаллары. Тол арахатати үйрәхтәһен министерствотун жахала болон сөп олганамран беги бебит хуриячылар 2 жылга бидде эдер хуриячылар сөбөм буняктарын үтабыт олонно онастырыттан отут бестергерлі хаста жон кытталлар ден онну тохтаакпыт баабыт сааһы олгынан баран онну холобура олох оскола олора дагыны хорогот диен келечилер тоҕо такка бу сүбе муньякка кыттарга киндер амбастан хохондорун айыныларын ыталлар. Ол конкурс быгытынан көрүллер, ол конкурска бытыпалаах ки хохонун айнетін үппітте тақпетіне бейге кеніне болуына ыңырық бұтын сөп. Олымның қастада болбыта. Онтон осколаға көмеден олыттон мен білер бінен республика үрдінен осколаларға да көрсүйлерге ғырыттаққа, олускаптарға да ғырыттаққа үгіссіздерге литературный түмсүйлер бағалар. Сақатылын литературатын учуталлара болманны түмсүйлері терейен ұталлар. Онна олонно хурьяра олар мусталлар. Ол этекерлы хурьячы союғын көмөтү дығы бәйті бара турар үле диханығын. Оннаттон үйрәхтәһин министерствотынан бұл аяр ордук сахалы тыннағы школаларға, класстарға аяр конкурстар ұтылалар. Олонно білен турар чақты тақсар қықтақ чондар тақсан келелер. Опсайнын ити литератураға кири тұғынан этеребит боллаққа. Мен бәйім бағар наға сөбе хоқ болуғынан баран ханалақпын бұчақчы эдер сағаттан литератураға сыстан бәйтін хуриячы боларға білімнен әлбәғі аған интерерген наға дағаны олыптын ұлы хуриячы болуым деветер литератураға интерерін бөбейден онны бұл қайысқаға чақчы білейләқ боларға білімненер ки никитин кенеттен тоғаме тақсын сөп. Оттын бұқатын ақпат біліме хоқ, онна ити марын етен арбытым күрдік білі айылғаттан айдарытынан қанан әрі өбігелеріттен мандық түйілбіт, күрдік келбіт генетическай кодынан хуруяр бағатын көннері құмағы төхерер онна бұл бүгінгі әйгеттен тұғыда ағын білен классиктары дириннери үшүйдік диринни чинчиен өретен бағар бәкке атағар тұрара ұрахан болар. Тоғы детаққа хуруячы ден бұл интеллектуал онна улахан білімнәқ кейі болақтақ. Ордық ол көстүү ирдебіл бұл национальный хуруячын учылыдыл бастанырғар көстөн тақсар. Кені бәйдін народуғар, бәйдін
ağaçtıgar bağır kayır tütten olus interehine olus doğru sukutulak bulun söp. Oton noçalı tılbastarıgın naqqa bu keyitten xulubura bilece an doydu sığınыстарыга söptü ve her devikке dılı olunu xulubura tabatayanır ustuk balacık. Ol toqtan taqsarıyım bu keyi автор улахан білеме hoğuttan hürriyatçı boları ol hoğutu ayılğarı ıngırıdının olunu nere barın xalar qaydaqta tabıllıva. Tüti hürriyatçı iş ayar üle iş kuhniyata ol tuğunan elbeği kepsetek qahı diyemegün. Össe bir manlık iti var. İti tılbas tuğunan. Sağa suriyatçıların, ayımnyaların nutçalı ondan datın omuktar tıllargar tılbastan tahararga tuğuyla ıtılları. Oto billen turar bu hamay bilgi ölcer onna samay ustuk вопрос bu тоди така Советский Союз истиятынлада bu Россияга олар hürriyatçılara, nasyonal hürriyatçıların uçalı tılbastanılara kimden olhanlık nadibat çalatnan bolla. Hürriyatçı beyde tılbastanın bağırır bollağına beytin üyüger hatçıtıgar tılbaşıt bulan tılbastanın söp. Ondan onu gосударство olhanlık interiyergelet kurduk tügene öskebite. Arayı buca 2-15 yıllık literatura hılıgar manna Federalne Agentstva hatçı verillen kinler agiden izdательствоға sorudaq berenler. Ol agi izdательство bu Россия olurun народтар tılbastanın oңuruq kanada bit diyen olunluk sıl soruktur orunun üleli hilcek. Ol üleni biheqa ehibilağı bir Respublikavda iki hürriyatçı soyuha var. Ol iki hürriyatçı soyuhun bir dübütüger cahayan ilcahilcar ütbe hatçı vıccaladın baldın baharar asosiasiya var. Oleg Gavrilevich Sidorov cahayar ol jalanı. Ol Oleg Gavrilevich da ol agi izdательствоны kıtta ıksa ülelehenler Ton hin balay döyle ıdılımna denet yakanadı. O kurduk kulubra Olahan Россия Народтарын поэзиятын антологията тақсыбыта. Олонно саха поэттарын қоғанлары килбиттере анығы поэттарын қоғанлары бүгін лөлейджер поэттар қоғанлары. Оға литературатын антологията тақсыбыта онны хақалар әме кейділер. Онны некетін ол үлі халғанын бара тұрар. Onu ahan uttun bu ol tılbas programmatından Oktyabr jurnalga, Drujba Narodov jurnalga olahan saha hürriyatçıların proza dağını, poeziya dağını tılbaslara tağıstılar. Onun uttun manna tuğara hamsahın bar, olgınan baran bu kinler Opsay baratın sava baragan qaydara ülelir hanalaqtır, Rossiyaga barmıqtır bardın tılbastırga turumu kurduktar. Ondan bu saha payeta xolabra tüyetbes sakalı genigale payet noçalı tılbastanan bağırır payet. Kini beytiger tılbaşıtın, kini okutugar şürüger, kini ayar ületiger şöptüver tılbaşıtı bulunanlar öççağınlar öçüvey tılbastaqsar. Onu kurduk ületten bara turar eti bihigeder derbit Gavril Androsov, Rustam Kažinkin hüddəxtalanaq canlar, kinlər bu elbəx edərdir seminardargar, Rusiya tahımıgar halcanlar, bədəri tılbaşıtların sin bulunurlar deyək qoyub. Bu oturtağata Gavril Androsov iki tılından tılbaştamıt kinigete künsirin kördü. Onu bu Rustam Kažinkin kinigete menuçalı tılından taqsan erer. Onun kim bağlaq o ülelir kıyar. Onu tahınan bu əmi asosiasiya köğüləhinindən Bılırın Literaturna İnstitutu kıtta kepseten, onu bir pravительство öyön, tılbaçıttar grupkalara xumullan bilgin Literaturna İnstitutu köyörüne həlcer. Haqa olara aksiyalar bu konkursu, ayar konkursu baranlar, tılbaskı sığırnaq jönler den Qumullanlar öğrenen həncalar, bu pandemiyanın üniversiteden birgin manna duydulargar bağlılar distansiyonuna öğrenqa. Oğunan biran bu Literaturna İnstitut 2 kursu var, qayıya boğular öğrenen həncalar. Ona innikitin bu jonton biremetik balaq tılbaşıt Dağıstağına tılbaskı ölüleyektere 2 tılı tenge bilen jombalıqtara.
Qoğan ağır büttu. Өссү йыты, мандык йыты бар. Ого эрдэ кына какой была Наталья в детстве? Мен оттон өскәбит киһибин, мен жоным төрөпүттөрүм иккен нам олугуттан төрүттээхтер, ону бу киннер колбахан барандан маңаңа көһөн келен өскәбиттер. Оғана мен оға сааспар маған сахатолога гаягате үксен учалар этлер, онна аэропорт саңа үлага кирер болан эрер болан, онна хүрдэ албак бу аэропорт специалисттары эдер көһү жоннор бага келен ләбиттере, онна татардар баллар эте. Иннегенен мен оғырдак биттен арагата төпер беспер кайы 2 тылынан теңге хаңырар этим. Тоди такка оболга тагыстакка онно ахылы билбет оголор баллар. Иннегенен олор кытта теңге кепсетен эрден учалы тылламытым. Onu min tuğarı cikti tuğarı uğratı dukurduk hanavat ettim. Tuğarı takka onunluk ete. Olur kıratık sahalı mebileler ete. Beygin uçalı bilir. Onunluk bukka sangaramıt. Onunluk bukkuhan ulapıpıt yakanadı. Ondan mağanga tötere klasta skola var ete. Onu kiler berbollağına meyin. Bu kısın uçalı çöydü bilir. Uçalı klaska ılakka den bahar bittar. Onu ağam turorsan turan haqalı klaska köhöttürün nuçalı biler dağını, bilir dağını diyen saqalı klaska derbite. Ondan ol jollaq tügene bitti hanıbın, toğdu taqa onun nuçalı varan qalbıdım bollar. Bilgin ol tenge nuçalı yöremit oğlurum. Ondan olu haqalı bilbettir diyen edir qıqsol. Olgunan baran nuçalı tıktarıla xavuz jon bola ulapıttara. Ondan o 4. klaspın bitireppin kıpta hahalı öğrenir olur, tulabıga varallar internatqa. Onu meyin anı turan ol internatqa batılar, bilgin öyle takbinde bile Khrushchev çağına qaştığını eğerkeme evet, onu min jonu ölü düvelçiler ekken aqtaqtar evet, onun kanarallar onun boğunu internatqa bappıtti bolbur. Onu ağam manna korakka ejiger haysarga hürben ömerdağ skolaga Killeren onunla men haqalı öğrenmedim. 5-6 klaska olu haqalı ete, ondan arayılan klaslarga niye onları tutuğu kiren bilece oluqnıçalığı köhörü saqatalın haqa klasların ağayatı bolbudular. Nikolay Alexeyevich Allahskay'den direktör bari bu hübbenin dağ skola direktörü. O ki bəyətə tolkuydan eksperimentalni klas denattan barı predmetler butnuçalı tılınan, onunla olganın baran saqatıla onunla literaturata bar ete. İnneğinden ol etergedılı, tabi cevermelge haqalı kepseten kerpek kehibin, cekergenge, olganın baran nuçalı askolağa budulluq kehine qata olunluq bıhanan saqalı tılbın tutan qalbıqtın den bilgin. Elbaq haqa oğudun saqalı tılların tuttaran qallar bu kehibit ol Nikolay Alexeyevich Allahskay den ki. O keni de 14 nömerde aqtasa skolonu keni turorsan tuttar bita. Onna hübü nömerin onu köhötteri hata bita. Onu oğunyor kemi kırcı bita neminan köhölbete o senin bu ki haysarı melci haqalar olur bittara. Yüksek haqalar oğulları öğrettiği haqalı tıllah bolaları var. Bellivekke köstüvekke hüccen hüddağ albağı oğur bu ki bittiğin. Oğur dağınağı min jonum sağıran baran iki soluqtar oğur kolbas bütçen. Ağam kergene serigöle, yem kergene serigöle, ağam kergene herikimi örelen qalır. Onu o tüylönçüler çok kolbağın baran ikide olamutlara emiyölen qalırlar. Min ühüs oğun inneğinden biletergeli ördüver ürümçe çaq köpetok manılavut oğulur etip. O manı bilin turur bilingi manıga toqta tenge oğubu. Oğunun baran duhovunu öttütten sıhığın öttütten bu Oloq dirin öydövüllerin ingeri öttütten hürdağ hamnağız eygeğe ulapık kehi bolağın. İndeğinin ol ontum yaxa oloq barılğandı komünist bite diyedir.
Иллен кемгер туунан жарыктанааны. Иллен кеммер киниге агабын киниге өрүөбүн. Онтан атын улакам жарыгым хок. Онтан билигин бу эве болан торамын билен тора сиелер билен жарыктанабын. Быйыл хайын бу дачага бирге хайылатыбыт. О хайылыр бытыгар беги араны жарыкпыт элбек. Велосипедтыбыт таганы тыга да таксан киребит. Орот төлелерин бирге оробут. Ону бу кири сенерин кытта ордук кора тоголорун тыгырыгер тыга дачага тахаран бу тергерла ара сүйүнү көйүрү чечагы ынагы даганы сылгыны даганы бардын батыгыннар алжан көрдөрөр эми бу саарбы кияга туспа үйрүү болар эбит туспа олоо хаңаттан көрүү болар эбит демин же бу быйыл хайын чөйдүк билдим. Какие советы вы можете дать новичкам-читателям? Читателям? Читателям, ну вот я сегодня на открытии говорила о том, что сегодня мы уже не говорим, что надо читать то, что надо читать, и без обыкновенной бумажной книги, в общем-то, наверное, человечество все равно не обойдется, это мы прекрасно понимаем, но что читать? Вот в чем вопрос. И если человек пойдет по линии, там, ну, дети с чего начинают? Они сейчас читают комиксы в школе, потом идет фэнтези и так далее, и так далее. И если человек уйдет от классики, от тех вещей, которые внедряют в сознание человека, человеческие ценности, то ему, конечно, будет тяжело. Поэтому, конечно, наверное, лучше читать классику и не засорять свою голову там, женскими романами, какими-то бездушными детективами, а читать целенаправленно, чтобы в таких свежих файлах остались именно классические вещи. Такой совет, но вряд ли ему все последуют, но тем, кто совершенно не хочет читать, не хочет брать в руки книгу, наверное, действительно надо начинать с комиксов, с фэнтези, а потом уже входить в большую литературу и большую классическую литературу. Но мне повезло в этом плане. Я училась на филологическом факультете, и там по программе все, как говорится, надо было читать. Тогда программа была составлена так, что мы весь семестр изучали первую половину XIX века, допустим, да, классическую литературу русскую, зарубежную литературу по векам. Практически на каждом курсе сидели только на одном веке, начиная с античной литературы. А сейчас вот я работаю со студентами и удивляюсь, что они вообще не знают античных мифов. Когда задаешь вопросы, кто такой Геракл, кто такая Медея, они этого не знают. Как без этого быть даже простым, интеллигентным человеком, не говоря о том, что эти ребята готовятся стать писателями. Конечно, тут серьезно для себя надо решить, что читать. Прежде всего классику, чтобы была система, чтобы знать то, что положено знать интеллигентному человеку, тот объем литературы, который положено знать. Чахамойо ген бу биремебит битедер, оно хаханна аган хаханынан тимиктүгөн. Kimde migin tangnar bata, kimde ugan berbete, kimde haranga munnukka batastaq ketespete. Oleren min süreğim tangnarınan bugün tolla, ugaylaq östüyütten bürün günüm ölbödüydü. Oşkuy süreğim ata etitçeni astın ini, ımsığını, albını, öhü, uydun ini, tuluydun ini. Sahırdaqqa sürek bıraksan, olam çarağır, kırada homolta ulatan, ırlaqtık battır. Kimde migin tangnar bata, kimde ugan berbete, könürü eder argığım, sireybin tava körbete. Oğlan baran arı
өрөкөтөүлэ коһонунун түмүктөкка күннү урастырып коһонна ол коһонугар эппит жоллоох жолун болгойор ден. Бу ханан көрүңөр жоллоох киһи жолун болгойор. Олаата кини жолун бөбөйдиир, жолун карыстыр, жолун тыыннаах хааллараһатыр. Нахада дирин строкалар ден ол онтон хылтаан урулубут коһон. Жоллоох жолун болгойор. Атын үйрүйттен араарар күлүк түспетин туһугар күн айы турунар. Жоллоох жолун болгойор. Карөлөтин толорор соламмакка, ытаабакка кичейен туран бериер. Жоллоох жолун болгойор. Арал жейбат атыңга жолун сатаан чөкөтөр биддет тиксер олоққа. Жоллоох болу. Наталья Ивановнаға келен бихеға кыттыбыткар мақтал, қоған ақтаққана манна сүрек тоғдың ұдаллар. Көрсек қадері. Көрсек қадері.